Ka jing peninam jong ka sorkar jelai usuk nyamtra hanumba Bengaluru. Kentubru usuk trun ki jajing bam bubunjaj ki muslim musla shenrai nalor ki we ki marap lemba katanat karep karyang kalalong kabajob ha kabaki paiba na ketika than kila tuit banwan shimanta om tang banmat henry da kabathir bararu yaki shalaying. Ya kane kajai program kabalong ru shimanta kathong jong ka sorkar banierap ikinongrap lasdang ha kakatsau tarik opera hakilai teli kidukan ba na kimol ki badon hakane kanong ba. Haki arsngi kata kakatsau berkasan tarik lapenlong ha phalau jong ka lulu mall kabadon ha raja ji nagar haka khandreu tarik lapenlong ha po forum hall konakpura bat haka ngikut jong ka khan hanyo tarik opera arjar polai lapenlong ha lalbag botanical garden haka ba da kis pangut ki paiba ki balawan banmat bat hit ikini kiso. Ubah maksbul yang dok suyam ubah officer jong katanat agriculture baru ubah page ikan ka program habai keren berkinong tok kubor ulong baga thong jong ka sorkar jala ban penlong ya kum kini kijai program kalong ban penpau perthei ka jingrus pa jong ka jala Meghalaya kabadon ni kiso kipai bat kiwe ki marap ki baklem klek dawai bat kum juru banyarap ikinong rap ulai turu baka sorkar dang sian kala penlong ka tamasa sok trun hanong ba New Delhi bat layoru ka jingyaro halor ka jingbang ber kijing thiang jong unel so trun ulai thuru baya kene ka program la temu ban penlong ha Mumbai hari na kadau balap kerki pelat kapor la rakno eka hang ne ha Bengaluru uba max buleng do ulong ru baga jing penlong kene ka program kalong ka bajob bagi pai baru kiwan mathir yu so uba max bul ula pentip bah kene ka yeu pen inam yu so nyamtra lawan rak sauton bachiton usok trun ya ka balakit ka lingsun batkat kum ka jinga thu jong u hadu ka por sawa jejan met jong ka sngi bakhadu lala bandi hadu 90% kentup ka ba aimat ru ya kipai ba ulai thuru baka sorkar kamkut tang hakaban penlong ke ka program ban pen inam usuk nyamtra herai kan sa penlong de ki we ki program la kalong i utit usok phan nor ki we ki marap ki ba penmi napo la ka jong ka jela The Ningkun Shop yang aku kan pitch pang di ka Zest Fest Meghalaya Khasi Mandarin Festival pangilek mentang ni. Kathong jong sorkar hi kalong ba banwara yu ni so bukan sai mamit nak jela ka jungi. Habang jela jungi kemut nabara ki district ki milang. Kemut mentang yu banwara ki so nadu na East Khas Hills na West Khas Hills na South West Khas Hills na Garo Hills na Riboy. Ti kani ka pen i ka jingdon ka spa jungi ka ba. Wa ni so la ban ai sakipai ba jong ka jela pat sabar ka jela rumju. Ti kani ke program sangi laya perkhat la sakla long kerki kendiat marba ngibut ban lek kampanye no semut ban lek sepo Mumbai ta lek sorkar yang nak sepo Bangalore ban lek ni project ban lek ni program sorry pat ngajing syam nga kolong ba kolong ke job kini ki ski ko ni ke sini di bakhadu ti ba kungsan e kolong ba uni so nyam trajungi baru fitip kuta u Khasi Mandarin mo kyo udon la ka jong ka ting mat ka biang udon la ka jong ka tis udon la ka jong ki ba kibri sini kim poi bakhat penyomat ini usok mengidam ini hindi kata di kowe kebaar kiyo ban mat itu so di ong ton Nagpur orange mami nak tena Maharashtra usok Nagpur ubon mai tu pi ni ke jeng ek lomba apa pi nujuar pat bu usok bami jungi nak tena ni fra tang mariamat yong ba ni pat jiyo ko ni usok te kata di ke ba ngai khublei ke sarkar lesi ke jeng sim penyelam kini ke nongrap jungi nak than ho in semula lam simun ke nongrap ni kon katu kani represent nak we cakap napo Maupu na Waken na Jirang napo Bakmara napo William Nagar kelawan napo Klepan i ti apa ki mat ni so ki ong tat ba minum yo sok ni so nyo mat biang tikli lanu nyo biang mat ni so
Tekani di tang kata promotion ka law mungkin ka program ka pengi promote yung so jungi bakin yo ban mat. Te fina pa ini kisni ada asni laisni te po mall apo lulu mall ko wi po forum ko wi mentas ni po lalba kami. Kibni kiban shim yung shim mat. Nai pa thiet re. Mat shwa. Maria mat kablo jing ki bikin thiet. Mak li phai no kitip ngi tang po les mentah lasak sing ali phai no sha shala ka i jungi phai. Kibenot Tinggi haban punu ni wara ni suara nanti nampak shillong tu. Lais ni simpor ni bagian wara lomba kan ika aeroplane nga hora naka flight nga wan kit ni kuma sama metric ton. Ti kum ngayo khubor matasi kumba 2% ila dab di bar khoi. Di bar ai mat kya ra sampel gibi nga khoi. Tinggi haban control gini khoi. Ni matasi nga pet ba imat kabdan jeng ya shu ngala ndi ni so ni bar khoi. Pada dah utam mengenal rum dan juga beli ngeladap tayo pakai retailers nanti. Kita retailers kumubah kita ki big baskets, ki Reliance Fresh Food. Ka team jungi ling bagi officers jungi nang lang ki consultants jungi ki latri. Stom han bakan di kam bakan ki yo pan mat ki uni so pan ai ki retailers po Bangalore kan. Kata ki ki mangi wan takan ni. Klem doron kanu ke jing atatin. Namar ba nungkong e ban ra ki exposure jungi ki nong rap jungi sini. Kata di ke we shwan kong. Mar kim jo lat. Kat buso mami na ki beri jungi ni tai. Kut tengah social long. Hoi permasalahan se upoi shalan se Bangladesh. Ni fa Syria Assam, ni fa ni stai khoi. Ni sulit bikum tu be. Ni de morap par ngini program. Ni yo ban fokus kan go ni so ulong bakan sai. Ti kan rap jengir ki yo ban sim, ki yo ban kendu, ki yo ban keren be ki beri yo ban pi customers yo keren. Ti kai men sim ki. Ti kini bat kin rap yang khubor sak jala ju ki la ban chak jaka ba fer fer ka ki wan nasenga. Ki ai kata khubor ba plan ni so jengi plan beri bro ki ro ni so. Jika sorkar mata kelas mkhia ni uswa mklatip hi udi uswa bola rimha idan kumbang idan total area jing dong bakhandai 1000 hektar kadang jika jing pemi kalong kumba 10,000 metric ton hakni sembla dem ti bun lagi beri so jing than war ti than rewar lasang do beli pos kla temen ti don kam thmai kini ki don thmai kini ki sonyam trajungi te lembah kani katang program ki ong kata citrus revision program kani ka sarkar klasim khian duduk mentau sem azar para pulai ban penhe shu jaka kumba 8000 hektar tam kalau kumba 8000 cispa laifo hektar kan don bat ngin penmi kumba sanlak hiteng ki planting materials ente ki ding tan rai ding so padi baro kini nginum ti sunna bar ngin penmi bet hakini ki seed farms ki jongi ki government seed farms gi beran kaleng solong ke jalla ka jingi khoi in re siki hang tu bat in sami kinong rep khanang bali ko namnan gunu ta ka jingman nasabar ni ko be maintain kini ka purity jung undi ding so jingi ta kata di ka we kinan ki trainings ba fair pegin ai ji kai ki malbi ba ni ko ben promote u ku utau judging so ni judge udu ono jingthong mapen kam jaka dawai bi ni te fertilizer in promote pe jaka organic concept ni kata organic certification ni kata organic thung organic ta khana kai ke bangi ko ban le kalong ba nginya compete ho ngimla ban compete mo Maharashtra hal yang production ki because kila long sakmat pa ki hani bangi leit pat ban ong ba uni so jungi ndai tamu bang udai jeng so uba khamai dawai kata di ke bangla ban yu tas wangi ong patak tin ong ka low volume high value crop impin mi khnat manaru ndi value ngi binjo kham he tinggi man sini kata raw ong pingim kita gudang kibiri mai keduk po Bangalore ni keduk yang ba beli film di kham he kedua ti mentang di kesin banding kong ka seplilat ngi ngin suki nyok plelat kuno bangin laban ai pan kasa pol sapoi ke market jungi kadon ke jingi kerana plan ki logistics jungi ka partner pun poiso desi masin khat na po mas na po kibiri jungi hapo lai sok ski dun poi hapo Bangalore dun poi Delhi dun poi hapo Bombay kita di ki khot dak nek sni la dep play e ka khobor play e phisero play report ba kumba 8 metric ton uni so nyam tra jungi ngila laban chalan sapo Dubai hajinga te asoskular lang bat ka Lulu International kani ki ba sin jam ko ning kong wila sim bat kanung ko tang ni ngiyo ru ki katu ki phone calls ki shithi wiyo ba hapo Singapore ki ko abram ram ki program ni ko beli sesamat susu ni ti kani si kalong ki jingla ki norap ti ngai ko blai ka sarkar jungi mutaba kale ke ba unorap mata usania tali unorap mata udan jing kata ka jing kermen palestik ladi ka porngi mata bangin mi na ka jaga jungi ko ki on out of the box in paring so this is the time that we happen kala ki por khoi ti Karpat yang jungi khatang le department ki officers ngi ka 3 minute 3 shitom ma tu pi baro
nadu ki officer nadu director hadu tiradu kadon ta kajing trilang ka sunat pha kijuk dan ki consultant su da kaliang department dan du katu ani ki di logistics partner ki don lang kini kita gidon kami trilang sun drop lang haju khana min pois ta ka thong kata di ki don kami le ki dangshen gidang sipun long ki ka tamasa jung sotrun po Delhi ngani thu ipi ka feedback mi yo sotrun long sisa ka ikai ka IMC mingi halin kata pat ngiyo beli participate apa Ball Food India ada lipat ngai kenduk ya baro kibri mana syakul lang sulong ki ko penyi ki wa tips phang ka meghalaya jungi dia hajing let jungi Ball Food India ro dang menem step ma once we company ka bale ka sorting machine ti kani ka sorting machine don kam manta pa jela jungi malai ba boros kata uso umami ni shu de be kum to be nyimla ban le banya ban penipher unu ba he unu badet ngide klum lang te pupoi sabar bat brio na bar le nu uyo ba kichat ka dor ni kan idon kam le ta grading ban le sorting ban pe te kani ka kawi ka company mon men ne ngawan chapat i officers ngang li kinduk ne master ngali pe khmat la jong lai i ka tang machine ba kumno kala ban shimi ki so masin bu atang machine kan bu lai jong i benta ba he la ka jong badet la ka jong wala kham i la ka jong nang ta u lang kham u bampat i bha la ka jong pat ka bar pat kolong ba kale lang kata ka waxing kani ka waxing long nu ka increase ka shelf life let's say te pira na sor na shilong ban push ni sa new pras ni kala man bu te mu so pi por ploy te kani di ke ba sarkar kan le ban wala ki machine ru ho klalun ka wei ha po jirang pat kam sim su kan muslim su ingi du begin la jong district ba fair pat kani ke machine mang i men neng le kan baru commissioner secretary jingi ru no ba kani machine kalong ka ba i mala kadi ba kisna he po India kani bo na shabar te ka jing mun toy kalong ba la kadi ba sna hari India jungi plus Bangalore na thai ka nyarap mar kini ke company ka supply chapo Kashmir namata kini so apple sa Himachal Pradesh par kumyo shana Nagpur kini oranges ti machine di baret ba mdi ba he iba phila ban ron ha ka single phase tang tu plug haying pun kam minong kam three phase connection minong kam ka tu ka transformer ka ba he tang ka single phase connection ka abyang pat kani ka lesi ka nyarap ikan rap jingi bar fiate bi na kondong teng ka light kamna biang ba teng ka deep light kwat ti turu gila ban bodi general di baret ban ron kini machine maribu kumba khandri hazar li ki so apo shinta la ban le sorting kata kani ke bala ban liu pat apo shinta mi hitan kala ban le sorting kala sorting ka clean ka pun khoj ka punya fair la ka jong ka size ka haju poru kale kata ka vaccine then ngi sapak non kam brio shibun ban le aksyo munish kuti por musam ngi ha shim ha jet ni jong kani ka ba me ka por bat tang man ringot ik brio kala ban yo ban tri kani ka kam kala la ban ran kani machine ngi ba khot te kani ka sarkar ka ya lungba jong kita ki farmers producer company like organization gin ai ki nongrap ni pin khlan gi nongrap ni ai ki kita ka ikhtiar bakila ban le ka business kani de ki ba ngi yo bor mata tenga ai kublik sa sarkar ka i jingai kani bat kinongrap jingi du kilong sincere kani project ni kulong mata ila invest shibun hileng sa sarkar ka invest shibun ba kinongrap ba klem mata tin ngalap kaso ba kani jingle jingi ka support khmat nang mata kalawi jong kari jingi bat ngadon gi kerben de tang tok so nyam traru kidang don shishu project yo tet mushroom kita lagi jong mission so phan no so phan lagi jingi ru bon ba ka shu le no e support kadon mission so phan lo laga jong kadon mission la kadong lam tau to merek kadon mission ya ni kini ki heksimti ru le singlan perkhat adin bo ru ti kadon kejing pet kejing angnuot yang sarkar ba kum nu bangin in wara ya kata kejing kala haginiksam ke perban ti nakaleng department yes snokti ke nora pat kham tam e nakaleng sarkar ka rap ni kat ni kani rishibun tam takan nora pe kini nong pet ni ka kubar lamba jang ni ka media jang phi si anong no ba min akli ka sarkar pakai di ban shim ti kani ban shim khya kani ba mri da kani ru le season shuk events milam ni shabar ila laban le ki exposure shabar ni le shabar mri tang hapo India ru shabar ka jilan ngilap shabar kari jungi ngilap bele ni ong yo invitation ti kata di ban showcase kani ti kani the step ban kong em ta ban increase ke production jungi ban mara yo tau so wabang bat ru ngilap ban ai ki video kin ma le kani